muri Yohana igice cya 2 turasoma duhereyeho ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo ukavuga ngo ubukwe bw'Ikana. Ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe Ikana i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo gute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo babwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intanga amazi, barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru. Barayamushira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badasha amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kubazana izitaryoshe, ariko weho washiringuye inziza aba arizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye Ikana i Galilaya, yerekana icyubahiro cye. Abigishwa be baramwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi ijambo Imana yampaye riravuga ngo icyo ababwira mugikore. Haleluya, haleluya. Tusomye inkuru y'ubukwe bw'Ikana i Galilaya, aho Yesu n'umuryango we, ko twumvise ko Mariya yari ahari, Yosefu niba yari akiriho, niba yari yaratashe ntabwo twabibwiwe, ariko Yesu n'intumwa ze bari batashe ubwo bukwe. Haleluya. Natekereje amagambo menshi ndi gusoma iyi nkuru. Iyi nkuru ifitemo ibintu byinshi umuntu yabyigiramwo, ariko uyu mugoroba nk'uko mbabwiye tubaza kwibanda kuri iryo jambo navuze ngo icyababwira mu gikore. Yesu ntabwo ari iminsi mikuru myinshi yatashe, kandi habaye iminsi mikuru mu gihe cye, ariko uwo munsi mukuru witwa ubukwe, Imana ishimwe, ubukwe Yesu yabutumiyemo ajamwo. Ubukwe ni igitekerezo cy'Imana, ntabwo ari abantu babiri barebanye mu maso barakundana noneho baravuga ngo tugiye kwibanira. Oyaye, ni igitekerezo Imana yatekereje ubwayo kera, isi itararemwa n'ibindi byose bitararemwa. Iravuga ngo mu by'izarema izashyiramwo umugabo n'umugore. Niyo mpamvu uyu mugoroba ngiye kubabwira ngo iyo institution y'urugo y'umuryango iri under attack, kubera yuko ikintu cyose Imana yaremye, ikintu cyose Imana yashizeho, Satani arakirwanya. Amen. Ariko Yesu aragishigikiye. Niyo mpamvu mu minsi mikuru myinshi yabaye mu gihe cye turamubona mu bukwe. Ubukwe buvuga umunezero, buvuga ibyishimo, bivuga iniyo, birepresenta nanone itorero n'umwami Yesu. Niyo mpamvu ari ikintu gikomeye, niyo mpamvu urugo rwubahwe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu tunezerewe kuba tugiye kugira ingo nyinshi zigiye kuremwa muri iri torero. Imana ishimwe. Turanezerewe amakwe azaremwa, azabaho mu bana bacu. Ubukwe ni ikintu cyiza. Haleluya. Ndabyipfuriza umubyeyi wese kuzashingira umwana we. Narabikoze numva ukuntu biryoshye, ndabibatuye. Haleluya. Utarashingira wese ndamwifurije kuzashingira, agashingirwa. Ubukwe ni bwiza. Mu bukwe hagomba kuba umunezero.
abanyedini bajya batubwira yuko igihe wanezerewe ukishima utakambirije ngo ube serious ntabwo uri mu mwuka. Ariko aha hantu ntabwo iyi nkuru itubwiye ko Yesu yari yagiye gusezeranya. Yesu yari yatashe ubukwe. Point entre. Haleluya. Yari yagiye mu kirori. Amena. Kandi aba bantu ubwoko bw'abayuda bazi kubyina, bazi kwizirwa. Uzajye muri YouTube ushireho ubukwe bw'abajuifu, buba buri mu kirori cyakindi cyahatari. Yesu yari yagiye mu kirori, yari yagiye mu munsi wo kwishima, yari yagiye mu munsi w'umunezero. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo munezerwe, ngo kandi munezerwe. Umunezero ntabwo ari impano ya Satani. Umunezero ni impano y'Imana. Niyo mpamvu igihe wagiriwe akantu ko kunezerwa, mao ndeba hano unezerwe, apana gukanyiriza, useke, wishime mu nzu yawe. Niba washobora gushyiramo ikisirimbo kubitemwo, ubyine utariki ibyo utakorera ahangaha hari. Haleluya. Kuko umunsi w'umubabaro wakugezeho. Hari umunsi w'umubabaro wakugezeho. Mama Grace warahangayitse, natwe twese twagize ibihe by'imibabaro. Rero igihe cy'umunezero ni kiza. Uzajya unezerwa uheze, ugeze ku nguni yawo wanezerwa. Haleluya. Kuko n'igihe cy'umubabaro kijya kiza kandi kikagusukumira ku rukuta kikaguheza iyo. Amina. Rero umunsi w'ubukwe wari umunsi w'umunezero. Haleluya. Wari umunsi w'abantu gusangira, abantu bakanezerwa, abantu bakarya bakanywa. Ariko Bibiliya itubwiye ikibazo cyahabaye mw'ubwo bukwe. Mariya ye ngo yari yabutashe. Ntituzi uruhare rwa Mariya muri uyu muryango wari wagize ubukwe, ariko abamama hari ukuntu tumenya amakuru. Niyo tutari mu bintu hagati imbere ngo bari imwe tworoganiza tuya tumenya amakuru. Mariya yaje kumenya amakuru. Haleluya. Haleluya. Numenya amakuru yanjye cyangwa ya mwene so atari meza, musengere. Mariya yamenye amakuru. Amenya amakuru yuko mw'ubwo bukwe batatse, mw'ubwo bukwe bapintinze ibintu bisa neza bibringinga, impundu zavuze, amamodoka yari muri bibi, hatari n'ibyo kunywa byashize kare. Haleluya. Niyagira WhatsApp y'uyu munsi, amakuru yarabonetse. Yewe twatashe ubukwe, ariko yewe ga ntacyo kunywa kihari, inyota iratwishe. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe. Ariko Mariya agenda bucece asanga Yesu. Asanze Yesu. Yesu ntaranamenyekana. Naha hambere tumwumvise, usibye afite imyaka 12. Naha bwa mbere tugiye kumwumva mu ruhame. Haleluya. Asanga Yesu. Ese nayibajije ibibazo byinshi. Ese Yesu hari akantu yaba yari yakoze kwa Mariya na Yosefu? Mariya akaba kabitse. Tuzi ko Mariya yarabitse amabanga menshi. Mariya yarabitse amabanga yahawe atwita Yesu. Yarayaryamanye. Haleluya. Mariya yarabitse amabanga y'abami baza kumusura, n'abaragira babonye abamarayika baririmba ngo Imana ishimwe, ngo mu ijuru habe umunezero no mu isi bishime. Haleluya. Byose Mariya yarabifite mu mutima we. Mariya yarabitse irindi banga. Yesu bajya kumwerekana mu rusengero afite imyisi 8. Yabwiwe amagambo akomeye n'umuhanuzi Simeoni. Aramubwira ngo uyu mwana ngo azazana umunezero mwinshi, ngo ariko ngo hazaba inkota isogota umutima wawe Mariya. Ibyose Mariya yarabibitse. Ndasenga ngo Imana iguha amabanga wike. Haleluya. Haleluya. Mariya yarabitse amabanga atari rimwe. Haleluya. Ashobora rero mu bitekerezo byanjye kuba yaranabitse n'ayandi mabanga y'uyu mwana w'umuhungu yarareze witwa Yesu.
yari yarabwiwe ko atari umwana we, ko azamutwita mu buryo bw'igitangaza, kandi bibaho. Mariya yari afite inkuru tutazi, itavuzwe hano. Hari impamvu Mariya habonye ikibazo ahise asanga Yesu, ajya kumwongorera ati uzi n'amakuru, vino yashize. Haleluya. Vino yashize, amakuru tuyashira Yesu. Nusanga iwanjye vino yashize, kandi iyo vino yashize tujya tubibona, bitangira kugira ibiganiro bitaroranye, gasanga tugira uduco tutagize, vino igidushirana. Haleluya. Nubona vino yashize muri jewe iwa cyangwa iwawe, uzajya imbere ya Yesu umubwire uti Yesu, mbonye kwa Emma vino yashize. Haleluya. Haleluya. Ariko natangajwe n'igisubizo cya Yesu. Hamubwira ngo mugore, mwabana mwe ntimuzigere mugerageza iryo jambo kuri ba mama banyu. Nimba mushaka kubona izuba umunsi wa kabiri, ngo muvuge ngo mugore kwa mama wanyu. Yesu aravuga ngo mugore, tubigendanye mu gute? Navuze ariko Yesu we, ikinyabupfura uri kwigisha abana bacu kimeze gute? Ariko nanone ntekereza, nanone Mariya hari hageze yuko haba gutandukana kugaragara mu murimo Yesu agiye kwinjiramwo na relation ya Mariya na Yesu. Ntabwo nkiri wa mwana wajya kubwira nyura hano nyura hariya Mariya, ubu ngubu ngiye kumvira data. Data aravuga iki kuri iyi nkuru, kuri ibi bintu bibaye hangaha, birahesha icubahiro gute data? Haleluya. Haleluya. Arambwira ngo umugore tubigendanye mu gute? Ariko Mariya, ikintu cyantangaje, Mariya ahita yirukanka asanga abakozi bari bajejwe gukora iki? Koza ibirenge by'abinjira mu bukwe. Bibiliya yatubwiye ngo hari ibikono cyangwa ibibindi bitandatu by'amazi. Mu migenzo y'Abayuda habaho kweza ibirenge. Mu minsi mikuru mu rusengero winjira bakogeje ibirenge. Haleluya. Ibyo bibindi byari ku muryango. Mariya aragenda arababwira ngo icyo ari bo babwire. Ani ubutumwa bwanje buri uyu munsi, ngo icyo ari bo babwire mugikore. Mana ishimwe. Uyu mugoroba tugiye kwiga kuri iryo jambo, icyo Yesu ari bubabwire mugikore. Turi mu minsi hari amakuru menshi, turi mu minsi twumva ibintu byinshi, ariko twumva n'ijambo ry'Imana ryinshi. Kubera iki tugira ibibazo kandi Imana yacu ari Imana y'imbaraga? Kubera iki dukomeza guhura n'ibibazo duhura navyo kandi Imana yacu ishobora byose? Nuko hari ijambo tujya twumva. Yesu yigeze kuvuga iyo nkuru, aravuga ngo ijambo, avuga procedure y'ijambo, ko hari bamwe baryumva rikanyura hano, umwanzi akaba araryivye. Ahangaha mwese muri kunyumva, ariko ndindangiza sinzi icyo uri butahane, ariko naje kukubwira ngo icyo uri bufate, icyo uri bucakire ugikore. Haleluya. Yesu aravuga ngo irindi jambo ngo rikagenda rikagwa mu mahwa, mu mabuye, ngo izo ni bishumuringizi y'isi. Ibibazo umuntu aba afite, twicaye ahangaha habasha kuba hari uri gutekereza ibibazo yasize, amabire n'ibindi, na ijambo rikaza rikakunyuraho rikagenda, kandi ukaba waryumvise ariko rikanigwa n'ibibazo. Haleluya. Ijambo ni imbaraga, ni imbuto itabora. Haleluya. Ijambo niryo ryaremye isi, ijambo niryo rikiza. Ijambo ry'Imana yambwira ngo yoheje jambo wadukiza uburwayi. Haleluya. Ijambo ni inkota. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni inkota ya mugi abiri. Mana ishimwe, ibasha gutandukanya umusokoro n'inyama. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yo mpamvu iyo urifashe ukarikomeza ukarigira iryawe riragukorera. Haleluya. Haleluya.
abantu barabwirwa ngo icyo bari bwumve, icyo Yesu ari bo babwire ngo bagikore. Imana ishimwe. Nuko ubwo Yesu yaje kugenda arabasanga, arababwira ngo nibafate bya bibindi bavyuzuzemwe amazi. Bari bayakoresheje yarangiye bayoze. Abantu ntibabagije ikibazo ko bari bafite ibanga. Ese ibanga ufite niriye? Bari bafite ibanga babwiwe na Mariya, arababwira ngo icyo ari bubabwire mugikore. Haleluya. Ababwiye ngo genda mwuzuze amazi, niba bayakura hehe simbizi, ariko bahise buzuza amazi bibindi. Imana ishimwe. Haleluya. Ikitwishe muri iyi minsi ya nyuma nuko twumva ijambo, Imana ikaduhiga ijambo, ugahita utangira kwibaza harya rizanyu bizagenda gute, nzabigenza gute, hehe, ibiki. Umva mbabwire, iyi nzira yo kwizera isaba ko umuntu agera nk'igipfu. Ubwo abo bantu babwiye kujya kuvoma yari amazi yo kugira gute? Nari bubaze nti tuvoma yiki ko abantu bose binjiye, abashitsi bose barahari, n'amazi yo kugira gute? Ariko babwiwe ijambo ngo icyo bari babwire mugikore. Imana ishimwe. Haleluya. Bamaze kuzuza bya bibindi, Yesu arababwira, ariko natangaye. Yesu ahita ababwira ngo nibadahe ngo bashire ngo umuhereza amazi, badahe bashire umuhereza. Nababwira ati bantu mwanyoyeho ngo mwumve wapi? Nibanyoyeho ngo bumve, habe no kwihumuriza ngo bumve niba ari ibintu byo kunywa. Ibyo bikono barabifite, nibo babivomeyemo. Arabwiye ngo nibadahe ngo nibagende ngo bahereze ngo umuhereza w'amagambo. Abantu bakora nka rubuti. Umva mbabwire, ngwino mu nzira y'abantu bameze nk'abasazi. Pawulo yaravuze ngo iyi nzira ngo kubarimbuka ngo n'ubusazi. Batubona nk'abasazi. Hakuza abantu b'abagabo kuba bari gusimbuka hano bazenguruka, buriya byinshi wari mu biki? Wakubaza ibintu wari urimo hano byari biki? Iyi nzira y'umusaraba kubarimbuka n'ubusazi. Haleluya. Ariko kubizera n'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Barabwirwa ngo nibadahe y'amazi bavuye kuvoma mu gishanga, aho bayavomye simbazi, ngo nibashire umuhereza w'amagambo. Batabanje kubaza ibibazo baradaha barajyanereka. Haleluya. Haleluya. Yesu sinzi impamvu akunda gukora utu tuntu. Mu bitangaza byose yagiye akora, akunda gukorana n'abantu. Byarashoboka yuko azaho ngaho agahita atavuga ati ibibindi mwuzura amazi, kandi byari bwuzura amazi. Siwe yaremye. Yavuga ati amazi muri ibibindi aka kanya byari bwuzure. Cyangwa yavuga ati mwabibindi imwe nimwuzure vino, byari bube vino n'ubundi. Haleluya. Ariko kubera ko akunda ko mu gitangaza agukorera nawe uzaburimwo mukorana, yarabwiye ngo nibagende bavoma. Arabareka niba baragiye kabiri, niba baragiye gatatu, I don't know, ariko baragiye baravoma. Haleluya. Haleluya. Barangije arababwira ngo nibayadahe ngo bayashire umuhereza. Babandi bagira nka rubuti, baradashe barajyanye. Haleluya. Ariko ahantu nahatinze. Haleluya. Batabajije aya mazi se bagiye gukaraba ngo barye, aya mazi bagiye kuyakoza iki? Imana ishimwe. Ngo asogongeyeho. Imana ishimwe. Yesu agereka tugakora ibyo dushoboye, wagakora ibidashoborwa n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Baravomye ahindura amazi vino. Imana ishimwe.
kuko nta mwana w'umuntu wari buhindura amazi vino. Vino bari baragannye yari yarangiye. Iyo ibyawe birangiye niho Yesu atangirira. Imana ishimwe. Sinzi uko ibyawe bimeze, ariko nagira ngo ubwire ngo iyo vino yawe irangiye, iya Yesu nziza bitangiye, akunda gukora ku munota wa nyuma. Imana ishimwe. Iyo byarangiye, iyo ubona ntaho kuri bubigenze, hahandi ugeze ku mwamba, Yesu ahita aza. Haleluya, haleluya. Ngo banyoyeho, ngo basanga iyo vino ngo niyo ya mbere. Ariko nivyantangaje ko gako nikantangaje ko adakora ibintu igice. Ivyo akoze byose ni vyiza, ivyo yakoze byose ni vyiza. Haleluya, haleluya. Imirimo y'amaboko ye yose ni myiza, yarangije kurema isi n'ibiriho byose. Abirevye aravuga ngo ibintu nkoze ni vyiza. Haleluya. Akora ibyiza gusa. Yesu arangije, barangije, wa wundi wahaye ya wino aravuga ati ariko ibi bintu bya hano biranyobeye. Abandi mu bukwe nagenze, aho nabaye MC, batangiza za vino zitaryoshe, batangiza iziryoshe. Sorry, ni jewe. Noneho abantu baba bamaze gusinda, ugahita ugenda ukajya ubavangiramo. Ariko none ibya hano batangije ibibishe, none ku munota wa nyuma bazanye ibiryoshe. Haleluya. Yesu azazana ibiryoshe ku munota wa nyuma. Kandi niba waruzi ngo yararangije kugukorera ibindi byiza agiye kubikora, ngo abasha gukora cyane ibirenze biki ibyo tubasha gutekereza. Imana ishimwe. Aha utekereza ngo Yesu wankoreye byinshi, ariko njya mushima nkumva nta kindi yakongeraho. Ariko ijambo naryibuka rikambwira ngo abasha gukora cyane ibirenze ibyo mbasha gusaba. Imana ishimwe. Ntuzajye usaba bikeyi, kuko arabashije gukora ibirenze bya bindi uvuga ngo yarakoze. Bimwe ubona byari bikomeye, ukabona byari biteye ubwoba, ukumva ntako atagize, agiye gutangira gukora. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo basogongera kuri iyo vino, ngo barangije. Si cyambwira umunsi mukuru ko wagenze. Nasomye numva hari akantu mbuze muri iyi nkuru. Babaze kunywa iyo vino byagenze gute, bakamenya amakuru yahivuye byagenze gute. Haleluya. Amina, amina. Bamaze kuyinywa bakamenya ko ahivuye, bakamenya abantu ko bavuye kuvoma mu mugezi. Hakaba hari uwaje akababwira ngo nibayimushire. Ese babigenze gute? Ujye ubigenza gute iyo igitangaza kikwikubise imbere? Wari warabihevye, wari warayaciye, wari warayamanitse. Jye vuga ati kariya karetri yo nakande kaneza nari ngo ni wowe se. Haleluya. Icyambwira ukuntu bashimye Imana, icyambwira iyo patu ukuntu yakomeje, kuko yabera yarakomeje buraca. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu ujye umutumira ikibazo kitarakugeraho, ujye umutumira mu migambi yawe. Tujya tumutumira iyo twapanze byanze gukora. Ariko nagira ngo umutumire mu bukwe ukibupanga utaramenya ABC uko zizagenda, mu izina rya Yesu ujye umutumira hakiri kare. Haleluya. Ntabwo ari umunyenzika nkatwe ngo avuge ngo ubu nibwo umbwiye, ariko byaba byiza byagutuma utazarira amarira menshi tujya turira kubera ko twapanze tutari kumwe nawe. Iyo dupanganye nawe ajyaza mu ntangiriro, tukagenda namwo, za esheke zazamwo, tukamubwira ati Yesu ariko nari nakubwiye, akavuga ati nyura hano. Kera tutuye Bergene, Apotre muramuzi uko ateye, yaravuze ati tukimuka ni gute n'abana bane twimuke turi kuri sociale, ntago bivamo.
ati nyamara ndumva umwuka avuga ngo turimuka. Ndavuga nti uwo mwuka nukuri pe, this time around arambwira nanjye, ariko nari mfite ingingo zindengera. Nk'umumama mushasha muri Norway, abana bane bose bangana, turi kuri sociale, nta kazi dufite twese. Ambwiye numva rero nkubwire mutware mwiza pe, umuhamagaro ndawemera 100%, ariko uyu munsi nagira ngo nsabe iyo Mana imbabarire nanjye mbwire, nitugera hariya Trondheim tukagira ikibazo ntacyo tuzapfa, ngewe nzasanga iyo Mana. Bana bene Imana yacirumva, yarambwiye ati ngaho senga. Nega narasenze, njya ku masengesho ndasenga, senze iyo nkuru ndumva naringeze kubivuga n'ubundi. Umuntu yaraje mu nzozi, aza yicara haruhande y'igitanda kuri kota aho ndyama, ambwira page. Naje muri iki gihugu ngikizwa, ntago nari nzi bya Bibiliya, ntago nari nzi byinshi. Ambwira page nsomaho, mu nzozi ndafungura ndasoma, sanga Yesu ariko arabwira intumwa ngo mbohereje nk'intama mu masega. Haleluya! Ngo none nimugende ngo nzabana namwe. Amina. Ndavyuka numvaga ari umuntu, kuko narabyingura page ngasoma, akambwira ati soma n'uwo murongo, nkawusoma ndakomeza, ndangije ndavyuka nsanga nta muntu turi kumwe. Ndambwira nti tugende. Ati bigenze bite? Ni nanje arambwiye. Arabwiye gute? Aravuze ngo tugende. Haleluya! Trondheim twagezeyo, tuba mu nzu y'icyumba na saro umwaka wose. Komeni iravuga ngo nimusubire iyo muvuye, ubufasha bwanyu mubusize Bergen, subirayo. Sinigeze njya kwa Apotre ngo mubwire ngo ibyo watuzanyemo habe. Nagiye ntumva rero Mana, si wewe wavuze ngo tugende? Haleluya! Si wewe wavuze ngo nitugende? None ntureba aho tubaye. Bene ndumva mbabwira Imana yacu ni nziza. Muri uwo mwaka iwacu ubundi tugira abashitsi benshi, nta muntu n'uyu umwe wigeze udusura. Nawe twabwiye ngo ntadusure, nta wigeze aduhamagara nje kubasura ngo areke habe. Chambre saro ikaba chambre y'abana ku manywa, muri joro ku manywa ikaba saro isanzwe. Uje ukasanga twateguye, wari bugire ngo dufite ikizu amahero, ariko ni chambre yi na saro. Umwaka wose uruzura, nta muntu n'uyu umwe uje kudusura. Baradusura ku manywa bagataha, ntagire ugenda amenye ngo bimeze gute. Umva amafaranga sinakora, nari mfite abana mu rugo, mfite John, mfite Joy, batafite bana hage. Higa Edina Berisa muri primaire. Bivuze ngo twabaho nta societe twabona, kubera ko ntago twemerewe kubaho ngaho. Twabaho kuri loan, loan kasa. Ayo mafaranga yaba menshi sinakubwira. Nitwigeze dusonza, nta wacu ngo buri cyo kunywa habe. Imana ikiyaranja tukabaho neza. Haleluya! Uwo mwaka niba hari igihe nasenze Imana ikabana nanje, ni muri uyo mwaka. Muri uwo mwaka Imana yanyoboye ku banyeshure, twaba mu mazu y'abanyeshure. Imana yanyoboye ku banyeshure, ikajima ijambo ry'Imana. Mbwira umuntu ufite ikibazo, namubwira akambwira ibintu biteye ubwoba. Imana irankoresha iburyo ntarinzi. Niho nigiye kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya! Jya uhamagara Imana mu mushinga utarawutangira. Iravuga ngo nimuze tujye inama. Ndangiza ngo nimujye tujye inama. Jya ugisha inama Imana. Imana yacu izi kugira inama, Imana yacu irayobora, Imana yacu ibana nawe. Aba bantu Imana ishimwe ko batumiye Yesu mu bukwe. Ibaza isoni zari kubebuka baraba kuri uyu muryango ko babuze ikintu cyo kwakiriza abageni, abashitsi. Ibaza umuryango ugiye gutangirira ku gisebo ko babuze ivyo kwakiriza abashitsi. Ariko kubera ko bari bigiriye inama, bagatumira
umugenga w'ibihe. Imana ishimwe. Haleluya. Bagatumira umwami w'abami, bagatumira Imana iprovidinga. Ntibakozwe n'isoni, nta n'uwamenye uko byagenze, nk'aho isoni zakabakoze gutya. Yesu yarahagurutse. Haleluya. Ndasenga ngo muri iyo situation uri kunyuramo ntugakorwe n'isoni. Imana ishimwe. Nk'aho isoni zakoze abageni, Yesu yarahagurutse. Abari babutashe ntibamenye uko byagenze. Imana ishimwe. Yesu ajya dukorera ibintu abantu bakazumva ubuhamya tubabwira ngo buriya ngo twajya tugenda ngo apotre ngo mfite ngo inkweto ngo muri bage. Haleluya. Ngo tukagenda isaha aho twari dutuye Tronde ariya hano Dramen, dukora umurimo w'Imana muroso, dutuye ahantu hejuru ku musozi. Sinzi impamvu dukunda imisozi. Tudafite imodoka, afite imodoka y'akazi y'imyanya 2. Turi bangahe? 6 mu rugo. Tugomba kuza gusenga. Sino nayo ukagira ngo bayibwiye ati uyu munsi ku cyumweru urwe kandi wongezeho bisi zigatangira saa 5 aribwo amateraniro atangiye. Tukamanuka noneho nkajya mbona tugeze muri toge, ipatara y'umuvuga butumwirikira amazi ari kumanuka. Kandi hano muri kwitotomba apotre ucererwa nebwa apotre pastor acererwa ibiki nibiki ntago muza makuru. Haleluya. Ngeza aho umwuka wera mpagateketa, ariko wazaga ibitera ipataro ukayikuta muri bage ugashiramwo n'inkweto, noneho yagera hariya ku rusengero ugahita umukatisha hahandi agahindura akambara kaze imbere yanyu akababwiriza. Haleluya. Mugafashwa. Amina. Haleluya. Hari ibyo Imana ijya idukorera mukazajya mwumva ubuhamya. Amena. Hari umunsi nigeze kujya ku kazi dufite inama nimugoroba. Uwo munsi warambabaje. Noneho inama zacu tugira nimugoroba zirangira amasaa 1 na saa 2:15, saa 2:15. Noneho ndebye kuri base sanga bisi yajeje kugenda ngomba gutegereza isaha. Ndagera mbwira umugore w'umupagani hayani wangijeje certificate wapi. Yewe nta mwanya mfite ngomba kugenda mu rugo ntabwo nagira certificate. Ai nahagaze kuri base ndarira. Ngira Imana nti Mana dukorera mu mvura mu miyaga muri snow. Nkazava muri ubu buzima nanjye ntatwaye imodoka ya 0 km. Uzaburenganya. Haleluya. Imana yaje kubikora. Izo modoka turazitwara. Ariko beneda, Yesu ntajya yemera ko turengana. Yesu ntajya yemera ko dukorwa n'isoni. Yesu ntajya turekera mu bibazo niyo twabimara mwagahe. Yaravuze ngo imiruho y'umukiranutsi zaba myinshi ariko azayidukiza. Haleluya. Uyu muryango wari ukozwe n'isoni iyo bataba batumiye Yesu. Mweneda, nagira ngo uyu mugoroba we wanyumvise uri hano cyangwa uri kuri kamera, niba wumvise ijambo Yesu ari kuvugana nawe uyu mugoroba urikore. Navuga ngo vyuka usenge senga, navuga ngo mwishira mu migambi yawe mushiremwo. Haleluya. Yesu aratabara. Nagira ngo duhaguruke dusenge. Sinzi icyo uri kunyuramwo muri uyu mugoroba, sinzi ikibazo ufite, ariko nagira ngo utumiremo Yesu. Uyu muryango wigiriye inama umunsi utumira Yesu, uramubwira ngo Yesu nguzaze mu bukwe, uza utumira Yesu nawe. Sinzi ubukwe niba ari ubukwe ufite, sinzi niba ari ikibazo cy'umuryango wawe, ariko nagira ngo utumiremo Yesu. Yesu yagezemwo ntabwo aza kwicara ku ntebe itari mu mwanya. Yesu ntiyari yagiye ahari hagomba kugira igihinduka. Haleluya. Iyo Yesu yahageze ahindura ibihe,
ahindura iminsi, ahindura ibyari byaranze bikemera. Yesu arashoboye. Kuri uyu mugoroba nagira ngo dusenge hamwe. Sinzi ikibazo ufite, sinzi uko bimeze, ariko nagira nkubwire ngo Yesu ndi kubabwira, ntabwo ndi kubatera morale. Ni Yesu nabonye mu bihe bikomeye, ni Yesu twabonye, ni Yesu bene data bahamije ahangaha, kandi buri wese hano bamuhaye umwanya ngo avuge, yavuga Yesu yabonye. Haleluya. Yesu turagushima. Nagira ngo nawe ugira icyo umubwira kuri uyu mugoroba. Ndagushimira yuko uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ikura ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma, uri Imana ishobora byose. Mwami Yesu, uzi situasiyo z'ubuzima bwacu, Mwami umwanzi agira ngo dukorwe n'isoni, ariko tumenye umuryango wagutumiye, natwe turagutumiye. Uyu mugoroba ndagutumiye Mwami Yesu, ndagutumiye mu muryango wanje, ndagutumiye muri iri torero. Ngwino Yesu, ngwino ubane natwe, ngwino natwe dusange, ngwino muri biriya bikomeye, ngwino muri biriya bitugoye, ngwino Yesu Kristo. Yesu turagutumiye uyu mugoroba, karibu ubane natwe, karibu muri proje zacu, karibu mu bana bacu, karibu mu kurera, karibu mu rushako, karibu muri za ekonomi, karibu Yesu. Turagutumiye Yesu, turagukeneye, ntabwo dushoboye tutari kumwe nawe. Urakoze Mwami Yesu, kuko ariwe wavuze ngo nitugugisha inama, ngo nituguhamagara, ngo nawe uzatwitaba. None uyu mugoroba duhamagaye izina ryawe, kandi ntidukekeranya kutatwumva, ntidukekeranya kutatwitavye. Ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Uyu mugoroba mvugira ijambo, basha kuri kunyumva ukaba utaratumira Yesu mu buzima bwawe. Uyu Mwami Yesu ahindura ibihe, ahindura amateka. Yaje mu buzima bwacu, araduhindura, tugira ibyaremwe bisha. Ijambo rikambwira ngo kera ntitwari ubwoko, ariko abamwakiriye bose bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, uyu mugoroba nagira ngo utumire, ngo nawe umwakire, umutumire, umubwire ngo ngwino Yesu, ngwino umbere umwami, ngwino umbere umucunguzi, ngwino Yesu, umbabarira ibyaha nakoze. Aracayicaye ku ntebe y'imbabazi. Ijambo rirambwira ngo nakomanga ugakingura, wazaza abane nawe. Ukaba utarakira umwami Yesu, nagira ngo umutumire muri uyu mugoroba, akubera umwami, akubera umucunguzi. Hari umunsi atazaba acicaye ku ntebe y'imbabazi, hari umunsi azaza ari umucamanza, ariko uyu mugoroba yicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu mugoroba arahamagara, uyu munsi arakomanga ku muryango, aravuga ngo kingura ninjire. Ntabwo akubita umuryango nka Satani, ategereje kumukingurira. Ukaba uri kunyumva, ukaba utarakira Yesu, nagira ngo umutumire mu mutima wawe, umutumire uyu mugoroba. Niwatuza akanwa kawe ukizera ko Yesu yagupfiriye, urakizwa. Haleluya. Urahari, ukaba uri kumwe natwe muri uyu mugoroba, uri kunyumva, basha kuri kudukurikirana kuri kamera. Nagira ngo usengane nanjye iri sengesho, uvuge ngo Mwami Yesu, uyu mugoroba numvise ijambo ryawe, numvise ko watashe ubukwe bw'Ikana ukabahindurira amateka. Nanjye Yesu ndagutumiye, menye ko ndi umunyabyaha, menye ko ucicaye ku ntebe y'imbabazi. Nagira ngo uzumbere umwami, umbere n'umucunguzi. Kura izina ryanjye mu gitabo cy'abarimbuka, wandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami Yesu, urakoze nyakubahwa, urakoze kumpaye agakiza. Ni mu izina rya Yesu usenzemo nizeye, amen. Imana ibahe umugisha, Yesu abahe umugisha, amen, amen.